Tali dumun, tali. Pangtan galak di kandang durusan mangkin. Yen medue guru durus telepon guru. Pegang tangan kanan kiri. Das di bawah. Berdiri anu. Berdiri. Bila perlu berkarannya, Bisa gede. Dengan tulung nah di sana. Apa tangan tulung tali dumun, tali. Tegaan.
Sucian titiang majang ring prajuru lan scout runo sane banget wangian titiang lan masyarakat sane banget wangian titiang sama-sama ring rahina mangkin sedurung puncak karya ring benjang wenang nyomnya sahananing buto kala sane wenten ring jagat bongan pala mangda nenten ring rahina benjang malih musak asik karya idadani mangda benjang dewa kangkat nenten buto malih kangkat dasar iragam pang dewa kangkat somya mangkin sifat-sifat iriati sifat-sifat sane nenten patut teleban mangkin mangda introspeksi diri sareng sami dumagi benjang karya mulihan sane madan kerahayuan lan kerahajengan ego napi sifat sanenten patut manda mangkin kesomia nika ring manusia yen wenten ya sane bisa ngeliat durusan sane mangkin galah becik pisan ampunan benjang malih ngeliat benjang ampun puncak karya benjang sampun menasica pangrahayu jagat rembohan pala mangkin sampun galah becik pisan si Roja saning larang anesti anluh anrangjana memati-mati wong tanpa dosa ring jagat bongan pala elingan saning larang dharma weci ane demen memati-mati wong tanpa dosa ane bisa ngeliat angin nulungin nyamu nenten purun titiang sakewala yen bisa ngeliat jelek bikasna demen nyakitin anak durusan mangkin sampun tiang tabeng wijang masyarakat mangkin tohan titiang ring ajeng idadane pangtan galak di kandang durusan mangkin yen medue guru durus telepon guru yen medue sisya durus WhatsApp dumun sisya broadcast bila perlu mangda sebali uning durusan nanging dengan sane demen ngelah bikas jelek ngugik memati-mati wong tanpa dosa demen ngencanin timpal ngencanin nyamu maro bedek bisa meli motor subol yakin nyamu maro bisa meli tanah subol yakin mangkin durusan niki panten pocol tiang atur raya wantah cinta bakti las carya ring mangkin wenten watang-watangan niki karya lit kariwi muda durusan titiang las carya titiang masusrah titiang ikhlas dumugi karya benjang lan masyarakat bongan palo ngemulihan kerajaan kerahayuan segilik seguluk sebayan take dumugi napis ane tujuan karya niki memargi antar nggih nenten akeh titiang matur elingan sanding larang anesti anloh anranjana memati-mati wong tanpa dosa titian tunggu 24 jam yenten 24 jam dados kali kengken je aman selah durusan wantah subakti titiang ring kramo jagat bongan palo suk semua tutup titiang dengan pramo santi om santi 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 om Waduh, balik putar dia sirahna belakangin Sampo yang nih, sampo ya. Dun.
Buka anu betes kali 5. Ya kali 5 kali 5. Dek. Anda gedeng ah. Mundur bos, mundur. Di halingan melipisan sapo si Roja. Arten Riki demen kencanin aja nyamo pedidi bisa ngeliat durus undang Riki panten semeton titiang sareng sami Riki nyaman titiang rembongan palo kencanina durus Riki picayang titiang kari segar niki ibaratnya ikan segar durusan panten nyaman titiang rembongan palo kencanina mungkin titiang las caryo ngayah rembongan palo titiang pun megumi rembongan palo wenang titiang melindungin masyarakat aku peduli liya ane ugek elingan ane ugek ane jahil ane deman nulungin timpal titiang nenten purun ye Angkat kenen ro. Oh, kaja. bantu tolong Beda. nana tuan pegang tangan kanan kiri ye Das di bawah. berdiri anu Oh, di mana? Paus lupa. Untuk terus picang margi Pican margi jero. Jauh nyaman.